4 ሀገራት ሳተፉ በስመራ አዋሃ ሱቁምቴ ወሲዶ የታባታቸው ስናቃቸዋለን ከዋርደካ ትዋረድ ሐብተቡሃ ወድ ብጽጽ ደርሕጂ ነዝ ቆማል ህዝብ ለካ ብጽፍራ ያቃደሰሉ ንخدر መካቃ ናይ ሻዕብያ ተጋዳላይ ለሀገሬ እንበር ነፍሴ አይብልም ይነቃ ነፍሱስ በጣም አይግድሽን በስደተኝነት እየገባን እዚህ ጋር መተን ኢትዮጵያን ሰድባለች አይገርም እኛንም እኮ ደከሙን ዛ ተወልደን ያደግነው ካወዲያ ኢትዮጵያ ነገ ከናንተ ጋር ልጣላ ግልጽ አድርጌ ልንገራችሁ ከፈለጋችሁ አሰብን ብዷት ከፈለጋችሁ ባጽን ብዷት እንታይ ክብል ለይ ብዛዕባ ናይ ሰውዲ አራያ ስፔሻሊ ምተማ ባዕጥላን ዘለና ብጣዕሚ አሜሪካና አስመራ ጥቅጥቅ ስለዘረት ለምታ ያጥቅቅ ዘላ አሜሪካ ታከይ ሕጃት ጥቅቅ ዘላ ሓርማ ዝኾነ ፖለቲከኛ እግደፍ ፈቲና ጸሊና ትግራይና ዝራም ተባዙ ናውት ሁሉ ነገር አትናምበ ሃይለ ፈናል ደኔና ክልት ተዋት ህዝብ ኮይና صمد كويتا صمد قدم انت اذا كنت كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم قلت كنت كم حدا قلصن سلام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي سلام فتواتن كبراتن تخاتلت مدوي لمون تمريسه مصيلو كساف فصامه يحاولكم تكتاتل بمعدام سبسكرايب مغارن كيزنقعو نز فيديو لايك مغار جمرو وسناي صانحي سلام سلام انا يوردل سلام اوني حنن بعلمو سلام يوردل هاجرنا سلام انتخينا علم بعلمو نحنا نقصن من اسي يقصن عديتا نقصن ابوتا تقصن እግዚአብሔር አምላክ በዓለም ምሕረቱ ወደል ናብ ነፃነት ንምፃ ናብ 24 ጉንበት ከም ሓደ ተጋራላይ ከም ንሰለስተ ዓመታት ኣብ በረኻ خርተት ዝበለ ሓደ ሰብ ቲ ዝተቃለስካሉ ዓላማ ፍረኸ ከለኹ ትርኢ ከለኻ ከም ዓቢ ዕድል ዝቁፀርሞ 24 ጉንበት ሃበይ ኻኔርካ ከመይ ከተዝክራ ንሕና ዝነበርና ሃይኮታ በሃል ቦታ ነርና ሃይኮታ ንባርካ ድወስድ ቦታ እዩ ካብኡ ተሓጊስና ብጣዕሚ ኣስመራ ማዓሲና ንራእየና ታትወሊድና ዳዓበና ለዓዲ ደስ እንዳበለና ሆ እንዳበለ ሰብውን ተቐቢልና ፀባ ሒዙ ማይ ሒዙ ብጣዕሚ ቶም ዓድውን ተቐቢሎምና ደስ በሃል እዩ ነይሩ ማለት መግለፂ ነበረን እቲ ሓጎስ ብጣዕሚ لحقوس هيوتني ببيعتكم مسمرة المسمرة بجندع جيرنا أسينا جندع جيرنا مسمرة أسينا هذا مسمرون أو بمجدنا حالكنا بالكوميشتات ومبر أيوة عدنا بقول جيرنا أنا ما قتلنا لك أم حال جيرنا كسب كرنكي كتركبون تزبط تزبطن جنبر السلام كسب كرنكينا بكرن جيرهم دما بسحل دعتون يرب تقارير السنير السلاوي بزي بزالان بساون دعاتو نيرو مزحت يمون سودان دهدوم يمنيرو مروخاتون بتاع مزحت مروخات يمنيرو ناي دربي ያው በቃ ጻውን ተቆልዑን ነይሮም ደርግ ድገፈፎም ሚሊሻ ስርና ይባሃል ነይሮም ዜሩ ሷል ህይወት ሳቶም ድማ ብዙሓት ና አደባባይና ንእኮም ነርና ባሕት መስከረም ማለት ኣብ አደባባይ ይባሃል ባሕት መስከረም አው ንእኮም ነርና ጽቡ ትናይ ናጽነት በዓል አብቅነ ናጽነት ምን ስለዘለና ከምቲ ተዘክሮ ዘለኻ እዩ ናጽነት ከመይ አይነት ስምዒት ፈጥራልካ ናኻ ሕጂ ኣብ ሕጂ ወንካ ሕዝብ ትግራይ ኻ ዘለኻ ትግራይ ከም ዝነበር ሓደ ኣብ ቃልሲ ነጻነት ህዝቢ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ዘወፈ ገዲም ተጋራላይ ናይ ሻዕብያ ሕዚ ወንካ ናጽነት 24 ጉንበት ከመይ ትዝክራ ብጣዕሚ ናጽነት ማለት ደስ በሃል ናጽነት ኩሉ ግዜ መግለጽ ይብሉ ናጽነት ባዕልኻ ህይወትካ ትመርሕ ሰላም ትረክብ ብጣዕሚ ኣነ ኣብ ዘለኹ ሕጂ ሰዓት ካብኡ ተፈለ ኣብ ዝኽእል ከለኹ ብጣዕሚ ንብዓት وتصل يدلني مخنيات ናጽነት ማለት ናጽነት ጽቡቕ እዩ ሁሉ ትዝብለኒ ማለት ተኸተለው ብጾታት ይራኣዩ ትዝብለካ ዝሓለፈ ህይወት ትሪኦ ብጣዕሚ በቃ ኣነስ ናጽነት ደስ ይብል በቃ ብጣዕሚ ይራኣየኒ በቃ ናጽነት ዝርክብ ድማ የለን ናጽ ዝኾነ ኩሉ ናይ ሰላም ክሪኦ ከለኹ ናይ ናጽነት ኣብዚ ኮይነ በቴሌቪዥን ይድሪኦ ተቀደም ግን ከም ስርዓት ከድካ ተኽብረሉ ትጓየሉ ዝነበርካ የለን ቀበለ ዲ ብኻልእ ዲ ንረኸበሉ ነርና ምስክንደ ደቀመ ተዓቢትና ከመይ ቱ ማሕበራዊ ርክባትኩም ኣብ ኤርትራ ከመይ ነይሩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ኣነ ልክዕ ኢትዮጵያዊ ምዃነ ድሓር የፈሊተ
በልክ ብኣኡ ተወልደ ስለ ዝዓበኹስ ኢትዮጵያዊ ምዃነይ ብዙሕ ፀብቕ ይፈልጥ ነይረ ኤርትራውያን ብጣዕሚ ለውሃት እዮም ምስኦም ዓየ በቃ ባሕቲ ግን ያው ኩነታት ተፈጢሩ ኢትዮ ኤርትራ ባእሲ ምስ ተጀመረ ትግራዋይ ብምዃነይ ናብ ዓደይ ንክመፅእ ወሲነ ኣብ ዓደይ ኣለኹ ማለት በስደተኝነት እየገባን እዚህ ጋር መተን ኢትዮጵያን እንሰድባለን አይገርምም እኛንም እኮ ደከሙን እዛ ተወልደን ያደግነው ካወዲያ ኢትዮጵያን ገለኝ ከእናንተ ጋር ልጣላ ግልጽ አድርጌ ልንገራችሁ ከፈለጋችሁ አሰብን ብዷት ከፈለጋችሁ ባጽን ብዷት ጉዳይ አይደለም እኔ ምን አገባኝ ብዷት ብፈልጉ እናቷን ልብዳ ለልና ግቢ በያቸው ካወዲያ ሰብስቧቸው ከፈለጋችሁ ምን አባቱ ነው እናቱ ልብዳ ዲቃላ ዘሩሉ አባቱ ታሪክ አለውና እዚህ ጋር መጥቶ ደግሞ ከኔ ጋር የሚዳፈረው እኔ ጀግና ሆኜ ነው የተወለድኩት ባይዘው ጀግና ሆኜ ከኢትዮጵያ እኩል ሆኜ ነው ያደግኩት ቆማላት ረሳሃት እኩል ከኢትዮጵያዊ ጋር ምን ረምትል ያለው አለቀ ወሰዱት አሰብ ከፈለግሽ ለልና ነይ ግቢ ወሰጂው ባህሩን ወሰጂው እናቱ ልብዳለትና ነይ ንገሪው ነይ ግቢ ላኪ ገብተሽ የፈለግሽው ፖለቲካ ተናገሪ ዝም ካወዲያ ቀማላ ደሞ ከነኝ ጋር ነው ዴኒ ተደምር የሚሄደው ይወሰዱ ምን አባቱ ነው ለነኝ ደሞ ክብረት ያስፈልጋቸው ውሻ ዘሩሉ ቆማላት ነይ ግቢ የሚያወጣሽ የለም ምንም ይልሽ የለም የፈለግሽው ተናገሪ ነይ አብዚያ ብሎኬት ብሏ ነገር ከይተምጽ ብሎኬት ብላ ድሌታ ትዛረብ አለቀ ሰላም ለልና ከወዲያ በቃ እንደዚህ ነው ያራዳል ለኪው አነካኪ እንደምናውቀው አሁን እናንተ ፍላጎታችሁ ምንድነው ልልናይ ከምሬ ቃለቀ አሁን እኛ ይኸውልሽ ጥሩ አይደለም ኑሮ ኤርትራ ውስጥ ጥሩ አይደለም ህዝቡ ተበድሏል ግልጽ አድርጌ ልንገርሽ ይሄ ህዝብ በጣም የሚያሳዝን ህዝብ ነው ገበናውን ደብቆ ካሁን ነገ ይሻላል ከነገ ወዲያ ይሻላል በማለት ጀርባውን ተልጦ የሚያድር ህዝብ ነው ያለን እኛ ግልጽ አድርጌ ልንገርሽ እኛ መስሎን ነበር አሁን ያሁኑ ኢንተርቪ አሪፍ ይናገራል ብለን ነበር ስለ ሀገራችን አይደለም ያወራው ስለ አሜሪካ አሽሽ ይሸጣል ይለናል ያለው እኛ ስለ ኤርትራ አውራ ብንለው ስለ አሜሪካ በቃ ከትራምፕ ጋር ሊወዳደር ይፈልጋል ሽማግሌ ማለት ነው ስለዚህ እኛ አሁን ይወላችሁ መወዳደር የምፈልገው ከኢትዮጵያ ጋር ከሱዳን ጋር ከጅቡቲ ጋር ከሶማሌ ጋር ከናንተ ጋር በቃ በመወዳደር በፍቅር ማለት ነው ገብቶሻል ያ ይሄንን ነው የምናስበው አሁን ግን የሚደረግ ያለው የሌለ ፕሮፓጋንዳ ነው የሚነፋ ያለው እዚህ ሚዲያ ላይ በቃ አለቀ እኔ ልንገርሽ ፊልሙ የውሸት በቃ ምንም ነገር ባዶ ቤት እያለ ግን ጠግበ እንደምታደር ይሄ ከኛ ጋር አይሰራም ይሄ ጉዳዩ ስለዚህ ለልና አንቺም ፍትሃዊ ሆነሽ ለህዝባችን አስበሽ ገብቶሻል ለህዝባችን አስበሽ ለህዝባችሁም አስበሽ ምን አይነት ህይወት ቢቀጥል ደስ ይልሻል ቀጥይ በይ እኔ እንዴ ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ እና ኤርትራ against one another እንዲሆኑ አልፈልግም አብረን ብንሰራ አብረን የምናድግበት መንገድ ቢመጣ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እሱን ነው የምመኘው ለኢትዮጵያም ለኤርትራም ለሁላችንም ማለት ነው አሁን ያላችሁበት ነገር በግልጹ ብንነጋገር ነው እኔ ምድብብቆሹ ነው የሰለቸኝ ሚኪ የምትፈልጉት ነገር አለ በግልጹ እናውራ ነው ድብቅ ከሆነ ድብቁ ነው መከራው ያመጣ ያለውና ለምን መደባበቅ ያስፈልጋል የምትፈልጉት ነገር አለ እኛ ይኸውልሽ ለልና ሰራዊታችን እናንተ ጋር አለ ግልጽ አድርጌ ልንገርሽ ኦኬ ገብቶሻል ኦኬ ሰራዊታችን በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው ግልጽ አድርጌ ልንገርሽ ሚስጥር ነው ግን እናታቸውን ይብዱ ካወዲያ አልደብቅላቸው ሰራዊት የኛ ሰራዊት ምንም በማያውቀው የኢትዮጵያ መሬት ላይ ነው ያለው ስለዚህ አንቺ ትክክል ነው የተናገርሽው ውጡ የምትያለሽው ትክክል ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ደግሞ የኤርትራ ህዝብ እዚህ ውስጥ ያለው እዚህ ውጭ ያሉት ይያሉ ለምንድነው ወንድሞቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ አረጋችኋቸው እያሉ ይጠይቃሉ ውጭ ዓለም ያሉት ኤርትራውያን አንዳንዶቹ ማለት ነው ገብቶሻል ኦኬ ጥሩ ነው ትክክል ነው እኛ አገራችን ኤርትራ ናት ወንድሞቻችን ለምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሄደው የሚሰውት ያሉት ለምንድነው ጥያቄ እያቀረበ ነው ልልና ውስጡን አልገባሽም አንቺ እዚህ ውስጡ በጣም ተቃጥሏል ያለው ይሄ ህዝባችን ስለዚህ በትክክል ውጣ ያልነው ነው እኛ እየነገርነው ነው ግን እምቢ ያለ ነው አሁን ህዝባችንን ለማስጨረስ ሰራዊታችንን ለማስጨረስ የሚሄደው እርምጃ ይሄ ጥንብ ሽማግሌ ይሄ በቃ በጣም አሁን አሰለቸን ገብቶሻል በጣም ነው ያሳመመን ስለዚህ እዚህ ፓርቲ ላይ ደግሞ አንድ አሳማዎች አሉ ገብቶሻል አሳማ ማለት ልክ እንደምትያቸው አንቺ በአገርሽ በኩል ያሉት ልክ እንደዛ ሰዎች አሉ
በምግብ የሚገዙ በቃ ከሰጠሻቸው ምግብ በቃ የሚገዙ አሉ። ስለዚህ ለነኚህ ሰዎች ደግሞ በቃ እየነገርናቸው ነው። በቃ እንደዚህ አድርጋችሁ አደገፉ፣ ጥሩ አይደለም፣ ህዝባችን እየጠፋ ነው፣ እየተራበ ነው። 5 ልጆቿን የከፈለች እናት ወጣ አስፋልት ላይ እየለመነች ነው ኤርትራ ውስጥ። አይገርምሽም? 5 ልጆቿን ለሀገር የከፈለች እናት አስመራ ላይ ስለምን ታያታለሽ? ይሄ ተገቢ አይደለም። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ተገቢ አይደለም። እና ህዝባችን እየተጎዳ ነው። ሰራዊቱም አንድ የወለደው ልጅ የለው 2 ዓመት ተቀምጦ 1 ወር እረፍት ይሰጡ ባዕትና ወን ብደም ክርድዎ ዘለዎ ኣሜሪካ ናብ ኣስመራ ፅጋዕ ስለዘረት ስለምንታይ እያ ትፅጋዕ ዘላ ኣሜሪካ እንታይ ከ ሕጃ ትፅጋዕ ዘላ ኤርትራ እንታይ እያ ተትርፍ ኤርትራ እንታይ እያ ትኸስርሲ ምንጋር ኣየድልየን ኢሳያስ ህዝባዊ ግንባር ፓርቲ ወይ ይኽላዕ ህዝባዊ ግንባር ለሚድና ያሱና ህዝባዊ ግንባር ናልና ይግደፍ እዚ ጠፍኦም ኢልካሲ ክትግምት የብካን ኣናፋፍራስ ይፈልጥዎ እዮም ይለካ ኣለኹ መጀመርታ ጋና ኣይ ሰላም ዝሕሸና ዲፕሎማሲ ይኽልዎ ከለዉ ይለካ ኣለኹ እንታይ ደልዮም ይመፁ ከም ዘለዉ ይፈልጦም እዩ ይለካ ኣለኹ ስለዚ ኣዘናጊዖምስ ንትግራይ እውን ነጥፊዮምስ ንኤርትራ ክኸጥፉ ኢሎም ዝሓስቡ እንተኮይኖም ኣሜሪካውያን ዝፅጉዕዎ ዘለዉ ኢሳያስ ወይ ንስርዓት ናይ ኤርትራ ዝፅጉዕዎ ዘለዉ እዚ ጠፊእዎስ ኣይጠፍኦን ይለካ ኣለኹ ጋና ኢሉ ኣሜሪካን ከምኡ ሓሲቦም ክመፁ ከለዉ ኣሜሪካውያን ኩሉ ግዜ ምሕርና ኮይ ሱቆይ ምሕርና ዋዕል ኣነኮ ፈረንጂ ጻዕዳ ሸይጣን ሲ ጨካን ምዃኑ ብደንብ ገይረ ዝፈለጥኩ ካብቶም ጽሑፋት ናይ ኤርትራ ካብቶም ጽሑፋት ዓበይቲ ደረሲ ናይ ኤርትራውያን ዝብልዎ ነገር ካብ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መግለፂ እያ ንልካለሁ ንጻዕዳ ቆርበቱ ከም ኢሳያስ ዝፈልጦ ሰብ ኣሎ ኢልካ ከይትሓስብ ፍትፍት ደቢሉ ዝፈልጦ ጻዕዳ እንታይ ይገብር እንታይ ይሓስብ ካበይ ተላዒሉ ናበይ ይኸይድ ዝፈልጦ ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣሎ ኢልካ ከይትሓስብ ይልካለሁ ብደንቢ ዝፈልጦ ምስል ብደንቢ ታክ ጎሩ ሓሲቦም ታክሰር ሓሲቦም ደንቢ ይፈልጦም ምግናን ይኹን ክተካለሁ በቃ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕዋትኩም هم زجارو سون تورو عصر بق أخوص ليه يتوال قينات خفتي يتوال قال ما ليلومس عزانا جيعهم أمريكايا واتك عزار يلوم بني وشت أجمعك سراويت كاسلتن أتكونك إذا عمزة علم ناوشتي إثيوبيا أبي أحمد نخطري عدلكم بكاكولو إنك أصعصوا زلهم خانهم أمريكايا يفرد إساس من جار مارد بقبراي مردايو يركلهم هاي حاسيوم يموت اللوس أقدم يفرطه ساعتنا أمريكا يفرطه تاي يسرح يفرطه تاي خجور ناوي يموت اللو باسم دبلوماسي باسم جزء عمزة تاي خجورو يموت اللو يفرطه نجام كازجر مكة نسوا زاتر فور لنجار نحن يا خويلو كواتم كتكام فرومي زي جت الفرن أنت خوينكن بسرعة طبعا صارت حمشنا عمتكو لمتاريم ده أمريكا زي عروة هاي غير من سلة دورهم كم عرفتن نتكلات بهلا عمناي حجرة وروحة بهلا إساس سعر متى سعر خده عرب متى عرب كده أي درجة ترى عرب إمارات دام جمرت تكون إرتاحية زي قيح مسمري لما وقت عم بايكري أكمية نعهم أفريسة تزيد له هو ودبعت بحيل خزية لا ما تقولي أن رأيك لهم كثيرا أمريكا خندق زي فكرت لهم حورات أوروبا خندق زي فكر له أي خون دمت كلام بروحه سلازي نحو حاس دتفق نهز تجري دتفق نجار وجن إرتاح دبلوماسية تصريحه صغير خير يو إشاس الكات حسن تعلي هذا كله يوم زحاسو ورت كينيا تتحل يوم دنا قريم يلا كله أيتردهم ده كله إشاس حسن تأخذ لنا أمريكا تجري تبال عصا محرر هيجتهم يخلق كلهم فجماعتهم بدبلوماسية بالزب يودوا عاوز زوادي هو كوت زرع أبي أحمد إيدو يسبسه بخروه ليلة ومريتهم يحبهم خينات كي يلعن عاوز زوادي خينات زرع النجار ندحر حريقه نحن خينات عين قط مني خلق توديع نحن خاطين دلي ليلة ونتان مريتان دلي زاد حنا طاقم فتح نركب للزم ندلي شراويتنا من قصنا حنا أنا آخر ندلي توديع على رزقن أفتقاي مطيب خينات نخوفتس بوتي أمريكاويان زيرهم لتقراي أي حق الزوب انتهي له بس وهاي بكا صبو تقبلكم له بكا أنا حجزن حرهل كابزاران بس كوراما كابزع يحلفن وساعتهم يتبقاني من أنه عالم كمدية متجاور يلس كل نجار حرقنا قبيلس من أمريكاير أي حمل طف عاطفة تقبله قال ملك زي حرما زوفنا بوليتيكينيا اقدفي فتينا تسألينا بزوح زيناتات من نابنت حنت عابنت كنجركا كاب إرتران كاب إثيوبيان بحبار زتواصعو بناي سلايا بناي مكلخان بناي ناي نقد منسترات كوميتي وتواصع منهم أبيني سياسي مستعار أبتو صبو زخونة عالم بانكي ناي أفريكا عندنا كمودم محبرات أوروبا حاجز كان حجزينا له كل نجار تواديدو تزراري بموداتا إرترا موداتا انتاي تبين نحنا زي عمونغ إرتران إثيوبيان زجبر ناي نقدا وركب عالم لخاوي بزخونة نقدا وركب إلو أتوم نعابي وكلتها وحكي إلو مال شعون نتاتصاب صابتها نعابي أحمد أبس حمله
أبي أحمد أيكون دي وإيه تقول أنا كو كنت مرينا قال لك بالكله كو حيل بحري كو عسب قمت إيه دليل شو نساتهم كع حرك النجرو بينا إلهم كو صار غيرهم مستنو ما إرترا وكلت تراخيهم وتمنا إرترا وكلت انتي لهم أبي أحمد انتي كم زبلوكم مسقدمنا فديتنا هنا لهم إذا هجك عقب يبلو أب كبد أبي أحمد سي خوينهم أبي أحمد زوجرهم رومو فليتهم سي أبي توفرهم قبلك أكيد ترجمة وين ترجمة يالله خزيا أتوم من عند شعبي أسناي من قستي إرترا سي أبي أحمد انتاي كم زبل الناس قديمهم فليتهم تانيهم إلك سلازي أوشتي إرترا ترى يكون أوشتي إثيوبيا أوشتي الصوماليا أوشتي جيبوتي أب جبسي أب السودان محاور الله أقدر ريفورم هم تسخلنا ويكا لو تكمل تسخله من البعض أتي سرعاته غير أما حدره غير دامبر نتزل لك أبومول بتخ كتب المالتك السماء أفيها هوحات سقمتي وسيد ما خلاكم متي هوحات كاب 16 مجمرو نحدو سمون زي كايدو صاحبا بورتور سيغمغام بمقبارن ترير وسط او سقمتታት بموساد كان دازمه بوقعي افيت له بمسرت اتزوت مغلتي ابزا خيبا سوسدو قند سقمتታት كتابلا سرح فصام كوميتي كام حلفنتهم تلعلم بخلوت كم ستكون بتوسخ دما كتابلا سرح فصام حوشتون حدا ابال ماخلا كوميتي بخبيد متقطع كم ساوم ات مغلتي حبير له كابزي بوتو سخدما سي سابلات كابيني كاب عمتات مخته كونو كم وسنه لومي اماسي ازول صوم مغلتي حبيريو كلاتكم سلام انتي كبل لي بزعبا ناي زودي ارايا especially نتيما بعتلان زلنا بالطعمي كم عباي ادينا كم ايرتراويت بالطعمي عابر سبيتي زلنا ريغاردلس تزغبرتو زي غبرتو اندحر بليز اندحر كلكم ابزلهم كيلكم رأي واتس غبرتو موفي ولا حنتي بورنوز بحال ነገር يبلون ግን በቲ ጊዜቲ ولا نشتي قال نسيتي اندحر افلبات خفيتوس بتنهنا ባህሊ نور ስለዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ ተቀባልነት ስለዘይነበረ ኮይኑ በር ሕጂ ተመሊስካ ትሪኦ ከለኻስ መገረመካ እዚኣስ ወላ ሓንቲ እቲ ኩሉ ካብ ሕብረተሰብ ዘፈለያ እንታይ ዝበሃል ዝነፀላስ ወላ ሓንቲ ካብ ትበሃል ዝወጥ ብዙሕ ከም ዝክፉእ ነገር የብሉን ወላ ሓንቲ ኣይገበረትን በትኽእለታኻ ገይራ ሕጂ اندحر اللهم طليان تخلون اندحر سبات اللهم بالطعمي تاتش خمان زغبركات فيلم تختري كلها تقوني ناديا اندا درفديا ابوزح موفي لو كله تتقصونا ايرترا راح زيكوناس كم افريقاوي متن كمان او تزارو بوتات الله سبيشالي اند ترانزليت تغيرو ميبي لوز غبر هون اتي مخنياتو نايتي نجر get directly بتلان زرد أسبت له رأيوه is amazing movie بتعمل تقوي is all credit to her and ولا حنت زحفر زبد أيام سهلان a big respect زلنا نعاء اتينا بزعبات التساتفنت أبناء إرترا خاني سلاز كمز بتعمل private سلاز خونا مبك بزح عبر كتاء أبروما specially أبروما زلوا community كمسكروا لاقو اليوم حج سلاز عرفت مبرك وتي كنا بزح تساتفنت غيرا ولا دحرنا صنت أبركتوز غبرتون حاجز نتعدز غبر بزح huge زخونا contribution غيرا منالبات هيتفلت أنا خون جن الله تساتفنت غبرتو أنا سدرا يا أوسلاز أمتو بتعمل صف غيرا يسفلتو إدمي أبنا دحرنا صنسي معات contribution إذا زي بهالجن كمزي بعلى ديك بلا خلاص very private يا كمزي تفلت إنك كل ولا زدلز زي سبيتي أكونت بعلى دي بعلى بويا مزبلوا أنا رأي فلتاني so كم يوم مزبلوا so I think حج أنا عارفة الله rest in peace أنت مزبلوا إنجزاوان she's not here to defend herself سلا زي لا سلا ديك إساز لا I think just rest in peace ولا حنتي بوزح كريتيكال سا كتكالها سلا زي تخلص بوزح كريتيكار هنجبرا خنكلس ولا حنتي بلناني one more time تخلوكم دلي I'm not sure and حب English اللودي ويس بتلان probably translation لخونه documentaries جبرتوا له بزعبة إيرترا ترينتان اللي solitude نزبل تايز بال 30 years solitude
አዶነ በትግርኛ እንታይ ከም ዝበሃል ሶሉቱዲና ይፈልጦነ ናይ 30 ዓመት ሶሉቱዲና ሶሉታሪ ዝበሃል እንግሊሽ አዶነ አሎ ዶክመንታ ዝገበረት ብዛዕባ ናይ መግዛእቲ ኣብ ናይ ጥልያን ከሎ ድሓር ናይ ሓርነት ኤርትራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኩሉ ይጠቀስ ኩሉ ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበሩ ኩነታት ከማን ባዕላ ዝገበረቶ ዳይሬክተር ዘውዲ ኣርኣያ ዝብል ዶክመንታሪ ዝገበረቶ ኣሎ ካብ ናይ ጥልያን ግዜ ማለት እዩ ሕጅስ በቲ ሰብዓውሚ ዝገብር አይ ቲንክ በቲ ዝገበሩ ዝዓቕላ ገይራ በቲ ዓቕማ ገይራ ኮንትሪቢሽን ገይራ ሶ riposa in pace Saudi Arabia niente grazie يغني thank you just أربعة هجرات ساتوفو ودرات ماراثون عبس مراكز كايديو تمالي حلفتي أتلتيكس إيرتران غازت إنياتا تابزهابو مغلتي كاب أربعة هجرات زمتسو أتلتات ساتوفو ماراثون أسمرا شوعة السنة كايد مخانو حبيرام عمتاوي سلاسل ماراثون أسمرا سنبشوعة السنة كندقونات كتما أسمرا كايد مخانو هجراوي فدريشن أتلتيكس أفليتو أبزي عبس مراز كايد ماراثون دما كاب كينيا يوغاندا تنزانيا دوب سودان زمتسو أتلتات كساتوفو مخانو تغليتو تحبريتاوي سهم سي إيرتراوين أتلتات بمدمار አስታሶስ አትሌታት ከወዳደሩ ተጽቢት ከም ዝግበረሎም ተሓቢሩ በዘይካዝውን ናይ ሱንኩላን ውድድር ከምውን ከም ሉምር ሓፋይ ሳተፎ ሓበራው ግያ ተሰሪዕ ምህላው አፍሊጦ አማራቶን አስመራን የደቃንስ ውድድር ካብ 10 ኪሎ ሜትር ናብ 21 ኪሎ ሜትር ክብ ከም ዝበለ በመግላጽ ኣብዚ መጽ ዓመት ከም ናይ ደቅ ተባዕትዮ ናብ ማራቶን ከዓቢ ተስፋ ከም ዘሎ አፍሊጦ ማራቶን አስመራ ዓመታው ዝካየድ ሓደ ኤርትራ ካብ ትንግሎም ዝዓበየ ውድድራት አትሌቲክስ እዩ ጀጋኑ ዝተሰውላ ሃገርሲ ማንም ድርባይ ወድ ድርባይ አቡ በደርግ ዝርዋዝ ነበረ ሳብዝ ካገርግረና አብዙ መጪ በጣም እኮ ይዝገርመካ ንደርግ ታሪካ ዘቀብል ኩሉ ዝነበረሲ አብዙ መጪውስ ጅግና ክጻወት ይደሊ ንፋለጢና ያራዳ ልጆች ንፋለጢና መኒ ጅግና መኒ ተባዕ መኒ ፈራህ ንፋለጢና ጸቢቅና ንፋለጢና ዋ በስባሳት ከነግረኩም አነ ቁልቁላፍኩም ክደፋአኩም ይትደፋአፍተቦ ግልጽ ገራ ከነግረኩም ቁልቁላፍኩም ከም ትድፉ ክገብረኩም ያን ግልጽ ገሬ ይዛረባል አነን ማንም ድምለሰብ አይኮንኩ አብዛ አኪበ ተረዲካሎ ቁልቁላፋ ለተሃገርት ያብለካሉ ዝደፈ ነገር ከምጽኸል አነኒኪ ምን አባት አመጣለ በስባሳ ኢትዮጵያውያን ሓደ መንግስቲ አይጻወተሎም ጀጋን ነው የምዚው ሓደ ኢትዮጵያው ስብለካሉ ማንም መንግስትስ ከምድለይቱ አይጻወተሎም ይታ ካሊ ትረፍ ተረዲካሉ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጹ እዚ በቃ ህዝብ ፈራህ ህዝብ ድማ ሰላማዊ ሰልፍ አይኮነን አብስሩ ይሸን ኤርፖርት ቆይዶ አብስሩ ይሸን ወራዳ በእናይ መገዲኩም ኢትዮጵያ እንዳትማገቱሱ በእናይ መገዲኩም ጅግንነት ወቅት ተለካኮ ፈሳም ዘሩሉ በጣም እኮ ይደገርመካ ሓደ ጊዜ ተሐሰብካዮሲ በቃ ሲሎም በቃ መረን በቃ ሲል ከሸለል ከተብሎም ትፈተንሞ ታሪኻዮም ግን ታሪኮም ካለ እሶም ድዛረቦ ካለ ሓደ ጊዜ ሚዛናው አይንኩኑ በጃሁ አብ ኢትዮጵያን ከድኩም ሲአው እንዳተሰደድኩም ሲ ኢትዮጵያን ትጸርፉ ለኪምኩምና አናና አልዲንኩም ዛቱ ለኪምኩምና አው እንዳነበርካ አብ ሀገርካ ከተቀመጥ ዘይካልካ እንዳሰጎገ እንዳጸፋአካ ነበረካስ ለደንቆል ትራውየ ስደተኛ መላጥ ጠራ ማዕኮርካ ወጻኻ ካብ ኤርትራሲ ምን አባ ታሪክ አለ ቆሻሻው መላጥ ህዝቢ ማዕኮርካ መላጥ ርእስኻ መላጥ ከብድኻ መላጥ ታልካ ካለ ምን አባታ አመጣለ ታያተምጽ ቦታትና ተረዲካሉ አብ ኢትዮጵያ ኮይኖም አነ ሻዕቢያ ይብሉ ነይሮም አነ ሻዕቢያ ይብል አነ ድማ ሕጅብለ ጻሕይ ይድብለካ ደልኹ አነ ድማ ጻሕይ ዶራን ህዝቢ መሰልካ ዴታ ሓት ድርባይ ቆሳል ከብድኻ ባዶ ሃንጎልካ ባዶ እና ባታሪካ አሁን እዚህ ጋር መተ እዚህ ጋር ኤርትራዊ ምንም የለህም ልንገረኔ ግልጽ አድርገ እኔ ኤርትራዊ ነኝ አይደለ ምንም የለንም አርቲፊሻል ህይወት አርቲፊሻል የሆነ አካይዳ ኢትዮጵያ ውስጥ በስደተኝነት እየገባን እዚህ ጋር መተን ኢትዮጵያን ሰድባለች አይገርምም እኛንም እኮ ለከሙን እዛ ተወልደን ያደግነው ካወዲያ ኢትዮጵያ ነኝ ከናንተ ጋር ልጣላ ግልጽ አድርጌ ልንገራችሁ